Treći u nizu ovih videa je jedna riječ, fokus. Ako tek počinjete, ili nije bitno, možda radite 20 godina, ali ste još uvijek nisko na prometu, još uvijek ste nisko na prihodu, još uvijek radite ispod 3000 eura, jer je to tema. Ovdje je, kako to djeca zovu, next shiny objekt, je najgora stvar koja vam se može desiti. Zašto? Nemate novac, budžet, resurse da ih uložite u reklamu da bi povećali svoj posao. Znate da svaka investicija može podignuti posao na sljedeći nivo. Sa novcima možete kupiti agenciju, možete kupiti znanje, možete kupiti ljude i tako dalje. Pretpostavka da imate da bi to već iskoristili, da ne bi tražili da vam pomognemo ili pokažemo šta je nužno da se radi ako radite ispod 3000 eura. Ono što je bitno vama jeste fokus. Da se fokusirate na jednu mrežu, Facebook, najčešće, Instagram, vrlo često, ja dalje ne bi išao jer ja i dalje ne poznajem. Jedan segment publike na tržištu, da znam da neke proizvode može kupiti bilo ko, može koristiti bilo ko, ali ko ima najveću šansu da kupi od vas i s kim vi najčešće radite i ko je onaj koji će vašu riječ prihvatiti, uzeti je kao neko obećanje i vjerovati. I jedna grupa proizvoda. Dakle, ne mora biti jedan proizvod, ali jedna grupa proizvoda. I fokus je izgradnja odnosa sa vašom publikom. Šta to konkretno znači? Primjer jedan koji sam vidio, kaže oni konji koji se utrkavaju na onim, kako se zovu, hipodromima, imaju blinders, dakle stavljaju su i sa strane kožni dijelovi, tako da vide samo ispred sebe, ne vide druge konje okolo što se događa. Next shiny objekt ili sljedeća sjajna stvar, blješteća stvar je upravo ono što ćemo odvuće vas od onog originalnog plana, uzeti vam puno vremena, puno energije, puno resursa, a jednostavno će se raspršiti, razvodnit će se, što bi se reklo kod nas. Jedna mreža, Facebook ili Instagram, će vam biti dovoljna da kreirate dovoljno interesa za bilo šta da prodajete ako spadate u skupinu ljudi. Jedna mreža ima sve moguće alate i dovoljno korisnika. Facebook, sada ne govorim po državama koliko ima, Instagram i tako dalje, dovoljno korisnika ima. Sljedeći je jedan segment. Znam da ako se fokusirate na muškarce 25-35 koji žele izgledati dobro jer traže svoj prvi posao, da mislite da će izgubiti žene u istom okviru ili mlađu ekipu koja misli da želi smršati ili starije ljude koji žele se vratiti u formu i tako dalje. Međutim, u isto vrijeme gradite jedan kanal sa jednom grupom proizvoda. Dakle, ako uzmete primjer, evo, stavite komentar ispod pa ću koristiti vaše primjere. Dakle, proizvodi za mršavljenje. Ako to stavljate na Facebook, na Instagram, Instagram pokazuje određenu savršenstvo tijela, izgleda, života, stila i čudesa. Facebook je tu više kao portal na koji čitamo kao dnevne vijesti. Ja bih iskoristio prije Facebook nego Instagram ovdje. Dakle, proizvodi za mršavljanje, jedna kategorija proizvoda. Može biti 3, 4, ja volim najviše 3 do 5 proizvoda, maksimalno da imate u jednoj mreži. I to su proizvodi koji ćete staviti na jedan segment. Ako vam najviše odgovaraju stariji ljudi, recimo ljudi u srednjim godinama 45 plus, koji žele, još uvijek misle da se mogu vratiti u formu i spadate u tu kategoriju ljudi, kad znate što im govorite, možete ih razumjeti, suosjećati se s njima i svašta nešto, onda ćete biti iskreni u toj svojoj komunikaciji, u toj svojoj reklami, u toj svom dnevnom sadržaju. Lako ćete napraviti konekciju sa tom grupom ljudi da vas šta? Da vas zavole, da im se sviđa, da vam počnu vjerovati. Kad napravite taj kanal, komotno se možete prebaciti na sljedeću grupu, jer on je automatiziran, on konstantno radi. Dakle, fokusirajte se dok ne izgradite dovoljno prostora, dovoljno resursa da možete jedan dio alocirati ili delegirati ili da možete automatizirati proces, da se možete prebaciti na sljedeći posao ili na sljedeću mrežu.